Professor Umanglay Harauba, Department, Manipur University of Culture bu ahanbada felicitate tawbagi tanja adu lawsagi. Anisubada amuka mengoina hangacharabada Basu Sinam Sanginata Academy Yuva Awardee and top great artists of National Doordarshan Pro felicitate tawbagi tanja adu lawsagi. Makhata Rapada Mingoina Hangacherabada Siddharjit Tiam Assistant Professor Artist Natoli College of Education and former research scholar at professional dancers and choreographer who felicitate tawbagi tanja adu lawsagi. Asigi competition asigi jury members singla makhada thazariba jury gi mafam langda lengsin bikrabagi tung asigi competitors sing amadi competitor gi parents amadi audience singla masaidagi khawrang na ngainariba asigi competition asi hawbagi tanja adu yosilame Maram asigi competition asigi junior category tagi hawraga makha asum tara senior category gi competitors sing competition performance adu mayamangda mathang khudol tamjarabagi mayam pulang haktang lai winners.
마시더니 다이번 타와이 꿈먹이 꿈시 생제니 이모유 아홍미 고용마차이 나하고 보이레이샤니 보이는 하나 Ulang
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯈꯣꯡ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ introduction ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯣꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯦꯡꯈꯣꯡ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ Bidyasagar class kya tamne? Sabihin lang dyan. Tawdabro? Sambong matatabro? Kaya? Yari ko, yung sambong, hanggang kita bahagi na yog sa laba nagjaga pagi sport player niya na tawag siya sumaya jagoy sa jujak na tangga na ba meron din ang sari yang pasal sa sunod na sonjuma na sa yang son na sa ba na lupa sumaya ling na to pala ko sa niya pasal na ng sasyan pasal ko ito na matang sa din pa nagjaga dis Bidyasagar jadi pilih jagoy sa yang tikoy na koy tahu ya tikoy na tahu ya itu hayat ya di ko ada yang saya yang lupa mana salah dah tu kalau misalnya nubi na salah kau dah mana lip sync dah buka, hai beri nubi na salah kau dah cini kalau di wah now record dengan ini next time jadi lupa na salah kau dah salah lip sync dah buka ya nubi na salah kau dah jadi special kau nak yang ya kan mungkin ada result misalnya sebab sunah itu mana tahu result nubi na salah kau dah lip sync dah buka jadi lah, hari kota ya buka, mana overall ya ada Bidyasagar ko. Kau ini bisa ikan terhai ni. Ada nasai, nak senjata sama kan? Sini pun suku ni kau. Sini nanti suggestion ni, jadi bosan dia orang sama yang nak kau kenal kau. Jadi kamu ni, pergi di segui dan di orang ni pitch. Sini nanti tu siapa pun main kau tahu. Jauh. Cuma kau, ada bikin kan kau. Sana hol atau apa? Yang ada dancer mesti kau. Mandi rhythm, mandi pitch. Sini pergi segui Hawaii. Satu ni. Yang kalau tu mandi macam se dance terlebih kau. Ada orang yang nanti orang dan tambah tu terlebih orang mungkin mana mungkin pensar orang ni bahawa sahaja nanti ada saya. Kau, kalau su sini macam ada kau, sini se, ada sini ada tu dia, sini lagi tu change satu, semua ini mai dia maka ada macam sini lagi tu. Ada di pergi film buka, dari angkong buka ke terus buka sahaja sampai di sini culture dia kau, buka, semua ini macam ada dia, sini se, itu tak betul dia kau, itu kerja kau, yang pasal macam lupa mana sama. Okay. Hello. Bidyasagar. Wapa. Đang ngoại nhà điều đấy. Juga yang percaya kau atau percaya kau, percaya hai di kau ini. Juga yang antara isai antara music hai kare kau sini kau ini program itu tal rhythm sesi yang program itu atau tal loy cantik hai dia tu that slightly atau kau juga kau mana yang jadi kelas yang kelas yang kau saya di mau hai ni saya podangan tu saya hai itu lupa mau itu lagi masa mau kau cuma kan siapa hai pergi lupa jago isi kari hari kami lupi jago isi na kari kau kari dia lupa jago isi na tando hai kau lupi jago isi na last hai kau aku yang hai kena lupa jago lupi jago semua kai tu perlu ada kau atau masa ini Maiti tu boleh sahari ba, pergi cinau sih main dalam mereka. Lain makai di mainly orang ini.
moisu oi atu ga koi sigi example ka khai ta gari kampa thoi jogoi hai mo ka atu de sa ri ba kampa na sa ri ba jogoi no kampa hai se akan athu hai ta ka masa mau khaba koi kau pari kampa de masa ba jogoi no sorry sa moi ba aduna yang chao salom yang thau hachang pahalo au jin tegi hauna lai ke iroi na jogoi do chata ba ta ba very good thank you Thank you, sir.
Saihajaban isay makhal amada laisabi amana saithazaduna jagoi sajaba duni mapung oina isay sina thainali ipa ipusingna laiga lainaramba wari adu saithami hauzik mayamangda khudol tamjari laistram bisna devi gi mathai thaina mamangai haiba sayo asida mayam mahaki jagoi adu biding taminarasi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯂꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯒꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯂꯤꯇꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯏꯕꯦꯟꯗꯧ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯇꯥꯛꯄ ꯁꯤꯟꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯣꯡ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯕꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯟꯗꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯒꯤꯅ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯄꯟꯆꯥ ꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯌꯥꯟꯗꯥ ꯐꯣꯛ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯟꯗꯤꯇꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯖꯒꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯊꯧ ꯂꯥꯏꯃꯨꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯊꯧ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯃꯨꯔꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯕꯨꯙꯧ 8 ꯂꯥꯏꯃꯨꯔꯥ 3 Thank you. Nandita, yang fazil, kogi, uzabugi, kami pesan tentang kogi, itu nanti sebuah cerita kok, nanti rhythmic sense tadi yang fazil kok, nanti symbol expression, si sebuah cerita itu yang expression tu kan tu control tu kan tulis saya, tulis teknik, masa sesuatu nanti sebuah saya, overall yang fazil. Thank you. All the best. Halo, Oza kelasnya apa hujung sih? ai hꯧꯖꯤꯛ MA ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ Anak gue dong dari ini katanya nama nih. Oke, subjektif ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯖ very good, very good. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯪꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ MUC ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ MPhilꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ PhDꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯒꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯃꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯉꯥꯛꯄꯨ ꯇꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯅ ꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯤꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ Thank you. ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sanjaybam Hauzik Kunika Sanjaybamgi self introduction amadi jury singgi kamay tabong ko yung taminers. ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯂꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯖꯨꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯂꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯨꯅꯤꯀꯥ ꯁꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯧꯋꯤꯗꯥꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔ ꯀꯥꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯊꯣꯏꯕꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Konika Sanjaybam. Yes, sir. Konika से हाँ मुझे याद है हाँ तो क्या हो गया फिल्म तो यार वो पक्का फिल्म तो ज़रूर देखो लेकिन ज़रूर जो हाँ दिखा रहा ज़रूर है हाँ ज़रूर से करना के बखाल तब नहीं चलता ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔꯤ ꯂꯤꯡꯗ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯇꯝꯃꯤ very good को overall ना गिरी costume की एक तो सुनिया फंसे को थैंक यू देखी फंसे माता है को expression wise excellent one in the video that we have done and the yang saya usah saya saya hai juga kemudian yang thematic itu kan yang dramatic effect yang hafro nah sedikit sangai hai music itu di saya koi na junior kita suyo kita junior kita susi jauh je sang kalau ko sang itu sudah mau ada delivery dan saya kita loop tu ni ko 7 bit ni na 7 bit sudah sang itu tapi 7 bit dan sok lagi itu naik koi ki jauh isi koi ki aset asal khai jabai itu अथुबा यामबा अतपसे खाइदे बिदे फ्लो में सुधर दो हजदे हमें दिया हजदे की तो दाल सुना किसना ऐसे ऐसा खाया थैंक यू सर अनि बावा बलोई को बहुत फसली को ओवरऑल नंगी स्टेज की टेक की हम हजे ऑल द बेस्ट तो ना हजे क्लास के क्लास में अई क्लास 11 क्लास 7 सारी बात ओके ना हजे फ्यूचर अगर यो पाऊंगे अई पावर डांसर वाले प्रोफेसर उनका ओह Devi Meenakshi. Okay, all the best. Thank you. Good job. Hello Kunika. Yes, ma'am. Kunika से इन डांस कंपटीशन में आओ मेरे थीम है लेको अगर थीम में वो कुछ नहीं है नंगे सुन डेवलप टाउमा Thank you, ma'am. नसीना एक ता प्रा ज़नाई का excellent ओइना लेकिन बस ये अपने माय मायता दम साइड यूज़ किया ज़्यादा शुना है ये नहीं costume दा हेंजन बापते याव बड़ा हमें तो ओलो रेडी हमचे तो ओलो फुबिक तो ओलो लिप तो ओलो खुशी तो ओलो हेंजन लेकिन extra हेंजन बड़ा याव बड़ा तुम अभी जब चाबी ले बंद होते ले बसी नहीं है ना कि सारी फजल तो की मथक तुदा मगुन जे हम हाबे बना कि सारी परफॉर्मेंस तुदा अदम साइडी हुजिसे नजु हाइले डांसर ओबा अमसुं कनो इनी प्रोफेशनल इनी हाइ बेटा गदी हुजि कलाइदा तमाइना हुजि ना गवर्नमेंट डांस कॉलेज तक में मददी ने फ्यूचर कलाइदा तमगे ना खनगे नो 12 पास तौर मतुदा MUC MUC da su yana dua Manipur University da su saya dengan saya ni adu di field tu dengan lagi hara lagi yang dengan saya ni pergi di performance plus pergi academic tu ani macam apa saya ni jogo itu kan tu important sekali lah tu kan lagi nanti yang saya ni usaha saja zina pasang hari itu art की मगुन से तना नहाप तो नो हाल dengan लाइक नहाप तो हम लोग dengan लाइक से pasang group man jogo itu group तो kan mainnya लाइक से जो group तो macam ni lah aduna ay namun tu yang nasu namun dah saat kami ni juga pabasuh all the best. Thank you, ma'am. Hello. Hello, sir. Kunika cara pra cara kayak cara contoh ada upaya para dari buhay itu
anh hai cái đầu của ta sẽ nói một hai đầu này sắc thế gì nghe costume thế gì nghe movement thế gì nghe expression thế gì nghe stage key balancing thế gì nghe overall yeah Thank you, sir. you have a bright future adu hai wai professor oi na khalli do adu ma oi no kam so oi jero adu sai se expression da hai ta re cái này thì tôi mong mình nói hay ta đây có English là hay economical smile giao về về nào giao thế nào cả là đây là nó không định jaga suy giao thì atau mampu ya save đây là atau mampu besok hay deh Masaki yang hari terus saji cap moral expression kita and then aku ini uji kuayami and then light sini lori ni mak tu aku ini dance dramatic form hai tarik kau dance dramatic normally aku ini group wise aku ini group wise bukan sidana one man aku ini one women hai tarik saya messenger hai tarik but main aku ini bawa dance dramatic element yang biawe itu aku ini traditional की वही बात movement से याम फजना play तवे वजा पासुन का साइड हाई बा slow medium fast और इतना कोई कह नहीं movement से सीधा equalize तवे में हाई नहीं याम फजे ये नहीं ना हो ना
senior or junior or participate tawriba angangsing loinamak talent laiba ngakani sida khetnaraga suma amani nuaina khenagaba topa loinamak moini future loinamak bright oi aduga hangmamat hani stage presentation da yamna kahini yamna hai category da loinamak challi sai ki khwaidagi people misna adibanga kahini akoina ma chahi du thasala na pasana perform tawre aduga sai senior category da su ki matu ate mature na chingba yamna yawi aduga sai everyone loina ma aina congratulate tawjali sida first second third natraga tuni ki shuthi do khanda you all have bright future ki matu maybe future yamna bright boy madi koi tumda lakadaba sinda koi laiba koi organizer madi nasi legi ka any colleagues in ojasin so koi mate pangba ya ora da koi pangjane asu kanani natana koi de na koi de approach to koi aduga misai di koi gi mapung talina ethnic tradition solo dance na tawpase ki mati thagani ngai ni maramdi usiki matamda koi gi dance competition da koi gi modern dance contemporary dance na chiba maya ngang hawali ba ngang sin na he na pang se example modern gi oi ba adai contemporary gi oi ba maya sta he na thawaya oi adu ko na sai koi gi run gi oi ba sani hur gi oi ba sina ngang sin da he na khamba mani kana to he na mamutana chakhibu ne koi culture koi identity sakta pasto gi mati mating pang da dori bele sai ni koi na jagoi sa ba khana na koi jagoi gi maramda mati koi horp gi maramda angang sanga koi na train dori ba koi na question hang ba da koi na mana khumi na traga khumdi hai gi ma koi na ma ai yang khumudare hai gi koi na china ba legen mu amadi koi na maunde hamdi ni hai gi tu ma ka shmo le jesa koi formality so ina question round ba hapani adu dan sai gi ma yang kedo hido na koi na da cha ko na de just adu dan sai gi next ki preparation to ma ta da adu gi roots ne is na da ho ri ai gi jagoi na da ho ri have se koi sa gi ho thum se kham ba se yang ma thong ta ram ku se ma ta du koi competition ma ta du atopa lam se gi moi culture ma di performing arts na chi ba competitive ki oi ba na tra cultural exchange to na chi ma ta da na koi gi isa gi ai ne yang phasana sa ra ga su ai sai yang phasana sa u ga su ai na phasana thil ga su ai na phasana perform to ga su ai na perform to ri ba ko ta tu ai na sa phasana ta ka asi yang tangai thi di koi gi su su matam asida ai ba ma pong ta le sina sigumba koi gi ethnic ki oi ba od sida koi base tawraga koi competition na sida base ki mati thagani ngai ni mati tawu budi mata mai pa ko original hina ha na hazari mati so asida passenger ki ko project Dr. Nami Chanuk, Assistant Professor on Khankabanog to 5 result kasi ay Khankalazale. The top 5 finalists of today's received 300 out of 202. Competitor asli maming na Yengkong Vidyasagar Singh. Congratulations, Yengkong Vidyasagar. Yengkong Vidyasagar Singh, Yengkong adiba apong pag-ibig na Yengkong Nausa Singh, Thawal Wang Mataba Sorok Mathab. Hai diba inawasin na maipagat mabung tariki may kay digi tagal pondok sari amadi final di magta same sabir ka hena performance fazabama wahen pinama hai nusu ningsing jari. Once again, congratulations, Yengkong Vidyasagar Singh. Serial number 4, the top 5 finalists, Sigi Manunda Lutori Basi, score 300 ki Manunda 207 yung mga score Lutori Basi. Competitor Sigi Maming Huirong Bang Sweetie. Congratulations, Huirong Bang Sweetie. Huirong Bang Sweetie JB, Jataro Huirong Bang,
Local Crossing Thawal Khengma Matak Laikai Hariba Ichan Asina Nasi competition Asi top 5 ki manungda chalapaki mai papa asi mabung dari ki mai kai di thagap pungtu jali amadi lakadori bade to ki final numit asi issue he na fajo performance ibang amba oisu hai na mai mabung kai mai apagi mabung dari ki mai kai di best decision. Thank you. Once again, congratulations, Hurumbang Sweetie Devi. Serial number 3 na mahak na score daw ni Basi 300 out of 16. Just hindi marks kasi ang na kitang kinaragan ni Kota Narizan. Ado serial number 3 na serial number 3 di competitor ay sige maming na Lysram Misna. Congratulations, Lysram Misna. Lysram Misna Devi, Jataro Lysram Risika Isi, Tawako Lysram Layer. Lysram Layer. Hai ba Ichen happy Icha Sishu Asi competition Asi top 5 ko ki manula chala to na mai papa Asi na makta abung tari ki mai kai ni thag bondok jari amadi final mi ki na makta he na phajo performance ama pi bang amor suno haja abung tari ki mai kai ni best decision. Congratulations, Lysram Misna. Masay hawag su dum taw tok jara biduni Lysram Misna si akali na sige competition na sige finally youngest competitor amane haidi season sa 6. Ado a very big congratulations to you. Serial number 2 the scoring Tony Basi 300 out of 219 ni. Competitor sige maming na mayang kanawali. Competitor asigi maming na Pathoy Chungkham. Congratulations, Pathoy Chungkham. Congratulations Pathoy Chungkham. Dataro Kugu Chungkham. Top C5 Awanakai. High riba Jana Sishu Nasigi. Mabung Thai Sydney competition. Sigi top 5 ko kinanong chala pasila thagar hondok chari. Abadi lakadori ba final mi kilomata ahiba in phajo performance ibang amor suno haidra best speaker. Once again, congratulations, Pathoy Chungkham. Top 5 ki last competitor, last Haidi serial number 1 ni ko. Masay serial number 5 tadi ni Lautong Bahaw kasi do quite topmost ni. Mayang kanawali, mana score daw kasi 300 out of 230. Yes, Dr. Kanawali yang competitor ni minse Lautong Trikanda niya. Haidi mapan lagi mangakot ang kagad kasi kaya jury members nyo yung walang ganun na kala haidi jagoy siya ko ina mapasagi mo ko yin na haidi ako'y na scoring ako'y na piba magtandraga sumasayang performance niya ako'y na pasagi ba ano na noy scoring siya piba matanda jury siya so yung mamathasaran ba inong kala ano na nga si haidi sige maming sila utulang Trikanda if nga sige competition sila top 5 na include ako na dahil so hindi ka nabalay ka na kayong lakadori ba kayo mabuntali na sila competition na si Jose season 1 may paknapatok kaya season 2 ni nagtaw rin siya matungi season 3 or ay magi team at ay magi kaya si tungan ba amarong na sila pa o itara so tungda so sa lupa bayaw piraga kaya na ay di ako ni Nigeria Battalions si uto o patangdap na kasi ito yaw biyo na haizage. Serial number 1 the top 5 finalists asi competitor asi maming na Lanchen B Huidrong. Big congratulations to you Lanchen B Huidrong. Lanchen B Huidrong. Dataro Huidrong Pedekumar. Ya school Hiru Hanbal Laikai. Hai becana sina nasi competition sigi top 5 ki top 4 na mai pala bagimanta mabung dari ki mai kai ni agar project pondok cari amadi lakadori final sigi mata he na mabung fawa nasi performance ki he na mai papa hazaroma ibang amor sumo haidra best speaker. Thank you. Junior Loiker Physics Senior top 5 finalist Physics list ay punta nila rin mayang din kita pakatabi na sa parang kayo ba ko ba tuloy sa tayo sila at katang pakadala ko sila wala naman na ay kinang mid nursing na ba ay di dumay na ay
ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯗꯨꯅꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯞ 5 ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯅꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ all are invited senior category ꯑꯣꯏꯅ serial number 5ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ 300 out of 202ꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯀꯅꯥꯃꯗꯤ Wahengwang Ngathoy Devi. Congratulations, Wahengwang Ngathoy Devi. Wahengwang Ngathoy Devi, Dataro Wahengwang Surilkant Singh, Nauritham Kuliam Laikai. Hanya baik ichana sina mai pala pada mabung dari mai kai di thagar pondok chari amadi sigi performance sigi final da hena fazlo performance ama tiba namo resu hai bagi best su mabung dari mai kai di pijan. Okay, serial number 4 dah mahakna score tauri basi 300 out of 204 niko. Just 2 mark tane heli se. Competitor sigi maming na kanamali. Yes, tawag ira competitor ni pani madung na competitor mangan tani ko khali se. Serial number 4 dah ito na selection tausariba si Sawaijam Ratna Devi. Congratulations Sawaijam Ratna Devi. Sawaijam Ratna Devi, Dataro Sawaijam Robi Singh. Kapsing Wai Tongam Laikai. Hai ichana sina masigi contestant Nipan di manungda top mga kagapag manungda salat pada mabung dari mai kai di thagar pondok chari nasi performance lagi final ki meminta hena pasal performance sama di pangamba oleh suno hajna mabung dari mai kai di best stage 5 Lautokre, 4 Lautokre, just only 3 is left. Third, the score tauri basi mang jahung di manungda chani kampun ni mahakna score tauri basi competitor asigi maming na Huidrong Nandita Devi. Congratulations Huidrong Nandita Devi. Huidrong Nandita Devi, Dataro Huidrong Helen Singh, Wakai Hangjam Laikai. Hai level ichana sina nasi top 5 ki manusia na mai pada mabung dari mai kai di thagar pondok chari amadi final में sila magta hena fazlo performance sama tiba mamba oleh suno hajna mabung dari mai kai di best manusia pijan. Second ka, first kasi mayang taga to siya ako second ka, mahanga score tauri basi 300 ki manungda 234 ni. Third tari bas lagi 14 marks ni mahanga heli bisi. Competitor asi ki maming Laitanthem Rupeshwari Devi. Congratulations Laitanthem Rupeshwari Devi. Laitanthem Rupeshwari Devi, Dataro Laitanthem Sujaching, Thawal Achawa Pakang Kong Lair. Hai level ichana sina nasi top 5 poki manung salatuna mai pala pada mabung dari mai kai di thagar pondok chari amadi final limit ki magda ahela performance di bang namo resnu haina mabung dari mai kai di best precision. The last and top finalist of senior category is scoring 300 out of 250 and the competitor name is Kunika Sanjenga. Congratulations Kunika Sanjenga. Kunika Sanjenga, Dataro S. Donald Singh, Moidangpo Mani Laikai. Hai level ichana sina nasi ki senior category ki magda mangkok matang thabar top kodina top 5 ki topper waikre. Hai level ichana sina mai pala pada mabung dari mai kai di thagar pondok chari amadi nasi big hero pasara ka performance adu lagi akhir ka performance mati ba mo pole sunu haina mabung dari mai kai di best speeches. Thank you. Aduna nasi agogi semi final round second round pangkosi basi kurai sadolai da iba kala media baban da pangkok sabani third round final round grand finale kita magta pangkok sagado da jaga si Jen College campus ta iba Jen Manipur Dance Academy haidna khangna iba Dance Academy ni auditorium da pangkok sagari high competition asigi da participant kudi mangna matam chana
ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. Congratulations to all the competitors and see you on 28th August 2022 at JNM DA Hall for the grand finale and wish you all the best for the finale. Thank you all.